ल्याउन भिडियो कल मुस्तफा अंकल सलाम अलैकुम सद्दाम खान सद्दाम खान सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम इजी खोइ पाया ओइ हैप्पी डैडी सलाम अलैकुम डैडी सलाम अलैकुम अन्डा उसिनेका हाम्रो आमा सलाम पोखराको साफ कोकोले बात गरिने पोखमै हेरेर Happy Eid Mubarak to all lovely people there. Ali Sayedle. हमजा के पास सलाम अलैकुम इंड कर दिए भाई गरे गर्न हमजा के पास सलाम मेरा सलाम अलैकुम ईद मुबारक सलमान मेरा ईद मुबारक ईद सबलाई ईद मुबारक ओइ त पिण्ड पनि छोइदिएको है ईद मुबारक सलाम अलैकुम नानीको बडालाई स्पेशल देखाइदिनु सलाम अलैकुम सबैको कतै त्यो भन्यो हाम्रो युनाइटेड जाने नि गरी भए ईद हो ईद ह्यापी ईद भन्ने भए अस्सलाम वालेकुम हेलो बिना सलाम अलैकुम सलमान बिना छोड्न न सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम सबैलाई ईद मुबारक सलाम अलैकुम भाइ सलाम गरे छिटो लाइभ भिडियो है सलाम गर्न बसे फुकुन हेरेको मुकुन हेरेको टी-शर्ट अब किन जाते टी-शर्ट किन जाने साइना तुम सलाम कर लाइभ है के देखा बात सलाम अलैकुम ओ आंटी सलाम अलैकुम कौन गिरा फुकुन वालेकुम सलाम गर्दै कहिले मोहम्मद सैद गर्मी भयो पाक्लो ला लाइभ त्यही भएर त नि मेरो तर्फबाट भएका दाजुभाइहरू सबै नेपालमा देखि लिएर विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइहरूको ईद मुबारक है मेरो तर्फबाट सलाम अलैकुम आलिया सलाम अलैकुम कोही रिजन खटा मेरो माया सलाम गर म